Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Benny Mayengani the president loko va hlangana na Daddy Phile eka kokwani Chauke leyi ta tsundzuka leswaku ri mundzuku ku nga siku ra 27 ku na ntirho wa tigigi lowu nga ta va wu ri kona le Diamond Walk. Se Benny Mayengani the president va rhambiwile eka ntirho lowuyani. Se ku na nkandziyiso lowu nga endliwa hi Benny Mayengani the president va ri eDiamond Walk laha ti nga fika ti ku nwana Mr Post. Nkandziyiso wa kona hi lowu. President Mayengani wa vulavula ni ri kwala Diamond Walk kwala ka kokwani Chauke hi ti 27 hi ta va hi ri la ka kokwani Chauke na kaxi proper loko ni khome kokwani Mayengani masitwa swo boha swi endleka ya malembe hinkwayo leyiwani hi yo sungula ku lava va kona ni ri na ka kokwani Chauke ma swi tiva ku hi nga neriwi na hi mpfula tanani kwini 27 ta hi ta hlangana ka kokwani Chauke ni ri leyi i ya malembe hinkwayo mi ranga phanda n'winyi wa gaza hi mina ntambi ni ri nexe ka gaza hi mina ni kota ku yimbelela hi va lava na boti wa hembe mi ranga phanda hi sungula ka kokwani Chauke swilo swa ka Mampela swi ta va swi karhi swi endleka ya ni khome na Mr Post swi ta va swi karhi swi endleka ya ni yo tala nxaka ra munhu ni ya byaleni va nga lembe va nga basisi ni ya mranga phanda lehle ka stage mavavona Daddy Phile kona mranga phanda loko kokwani Chauke n'winyi wa gaza ri niga kuloni wa sabta Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.